Ta' kull sena, iċ-Ċina tiċċelebra dik illi hi magħrufa bħala Lunar New Year, ċelebrazzjoni illi tibda ma' tluħ ta' tieni qamar ġdid, tluħ illi jseħħ bejn il-21 ta' Jannar u l-20 ta' Frar. Kien għalhekk illi f'dawn l-aħħar sentejn il-Malta Post iddeċidiet illi toħroġ bolol iddedikati għal din iċ-ċelebrazzjoni bil-bolol ippubblikati din is-sena ikunu l-ewwel kollaborazzjoni bejn Malta u iċ-Ċina. Net News tkellem ma' Mary Grace Simpson, il-kap tal-filaterija fiħdan il-Malta Post, illi spjegat li din hija t-tieni li il-Malta Post ħarġet bolol bl-inkorporazzjoni tal-Lunar New Year. B'din is-sena tkun dik iddedikata għas-sena lunari tas-Serb, pubblikazzjoni bilan illi taqqat li żewġ pajjiżi. Kienet it-tieni sena li ħriġna il-bolol li jkommemoraw il-Lunar Year. Is-sena l-oħra kienet The Year of the Dragon u kienet popolari ħafna kemm mal-pubbliku ġenerali u anke mal-kolletturi. Il-fatt din is-sena differenza li ħriġna żewġ bolol, wieħed iddiżinjat minn artist Malti Fabio Aġus u wieħed minn diżinjatur Ċiniż ukoll. Biex hemmhekk iktar qed nikkollaboraw. Din il-Kamra tal-Aħbarijiet kelmet ukoll ma' Fabio Spiteri, id-diżinjatur tal-bolla Maltija ta' din il-pubblikazzjoni, fejn spjega li ispira ruħu mill-maduma tipika Maltija iżda imbagħad inkorpora s-Serb. L-idea tal-bolla kienet li bat id-diżin ta' tajl klassika Maltija u inkorporajt Serb ġo fiha. Ġifieri ħaddak l-idea tal-klassiku Malti u idea tal-element Malti u daħħalt is-Serb li huwa l-element Ċiniż taż-żodijaku ta' din is-sena u għamilthom flimkien. Din il-kollaborazzjoni saret maċ-Ċentru Kulturali għaċ-Ċina f'pajjiżna bid-direttur Yuan tispjega li din il-festa hija festa importanti ħafna għall-komunità Ċiniża. The Chinese New Year, which is also widely known as Chinese Spring Festival, is one of the most important and the most celebrated festival in Chinese culture and traditions. We are very excited to see that not only the Chinese communities, but also Maltese public and even the visiting foreign tourists join our celebrations. And today I'm very excited to be invited to this significant event of the issuing of a zodiac stamp, the snake, which is a very unique form of a celebration and also a very vivid reflection of the cultural exchanges and also friendship between our two countries. Hija spjegat ukoll is-sinifikat tas-sena lunari tas-Serb għall-komunità Ċiniża. A cycle of 12 zodiac animals, and each year the zodiac animal has its own auspicious features. For the snake, we believe that the people who are born in the year of snake is featured by resilience, wisdom, and flexibility. So we wish all the people a very happy and prosperous new year. Il-bolol illi nħarġu huma tnejn, b'waħda minnhom tkun iddiżinjata minn Fabio Spiteri fil-waqt li t-tieni waħda tkun iddiżinjata minn Fang Yun, diżinjatur Ċiniż.